Жігіттер, ассаламу алейкум. Бүгін 26-сы болып қалды. Погода жындай күмір көліп тұрады. Жалабот мал базарындағыз. Бұйырса, даң-даң балар тапты көрсеткен әрекет қылауыз. Алынқан бізбен чоғылы, баяғылы лайк, баяғылы комментарий. Оша-лөші сөздері. Так, жалабот базарының ұзы. Так, баяғылы өші бұқылар. Қанша олы шәмші? 110 oldu, 55'ten. 55'ten 110 oldu. Bayağı o şu tıkım mal pazar. Hep mallarga şu alıp bize kolu tötöz. Eko 85 oldu. No. Buka. Şu iki torpok 85 oldu. Akşam sen tutacağız bir dakika. 85 bu kaç oldu? 46.700 oldu. No, tıgım ölsün. Tarkanға deme oldu. Kaç tüp alvan ha? 46.700. 46.700 oldu. Жоқ o. Bu kadar çıktı. 46.700 oldu. Şu Burçak'a geldik. Burada kadar Burçak. Kayreli alam aldılar. Assalamu alaikum. Bir sene arılaylı çağır. Birinci bağlar bile olarak tartağız. Evet, siz tartmayın. Uydun cinleri kayra gelip kaldır bu. Bir yaktım abi. Maçtan karağla maçtan. Öte küçülüyor bir yakta kendi. Aa, bunu kaçta otağız o? 150 de otur. Kim vardı otağız o? Kim var? Kaç açısı? Tunguç mu? 3. torpağı. 3. torpağı erkek. Urgaç. Urgaç. İçin gösterdi öyle. Zaten öyle bakacağım içine. Süt kaç euro da tava? Bilesiniz mi? 12-13 litre. 12-13 litre. Peki sağında? Bir günde sağır geçkisi. Sağır geçsin de. 12-13 litre. 20 litre de aldık barın barda ayetimiz. Şunda olgun. Simental var orada. Size Kazakların akbaşı o. Tarışı basamız bir yakta. Bir yakta kime gerek ha? Ayet kos mu var? Kaysı kançıdan kayaktan geldi? Simental. Görün Altay'dan gelgen. Россия. Görün Altay'dan gelgen ha? Kaçıdan da otağız aka bu var? Kaysın kaçıdan otağız yani? Çoğunun 180 otağız. O tok oldu ha? 70 bin litre var. Nomerde ayet koz mu? Aytın. 552. 552 880. 960 880 ha? WhatsApp var mı? WhatsApp'tan kalasın arkadaşlar bu. Tabii. Gelişesiniz basın. Aa, bunu kaçta otağız? 130 kim vardı otağız ha? Urgaç torpok. Erkek. Erkek ekan da bu. %30 kem vardı otağız hem az. Soda olsun ağa. Biliyorsunuz. Kem alız baba? Жақын ile bırak ha? Kemi жақын ile. Tamam ha? Ece bu bir minut çıltıras bece. Al küçüğüsün bir tartı olayım bu. Bu gövedesin kırağlam oğlum. Sana 150 bin sonrası. Gövedesin kırağlam oğlum. Bu tazalı angus olsa gerek de öyle otam ben. Aka bunlar kayaktan geldi bunlar? Rusya'dan geldi ola. Bu kaçıdan da otağız yani balarım? Kaçından kaçıda otağız? Bu olsa 100'den de adam. 3-3'den olsa söyleşiyoruz da. Üç nasıl da söyleşiyoruz ha? Misal şimdi şu çekedeki mi o? 160 da adam. 160 kemi vardı otağız. Kemi жақын mı alыс mı? Жақын ele aytıp koydunuz ha? 160. Kaça bul yaşı? 2 yaş oldu. Mına uruktu kalam degenler mına. 111 otur. Şunda olgun. Nomerde aytıp koyuz baka nomerde. 707 menen? 90 91 90. Atыңız kim ele?
Нұрболот. WhatsApp бар şu нөмірде, ака? Бұл қайерде болады бұл? Жалауатта болады. Андықтан салсанар болады. Бұяқ кімдер екен, ака? Бұяқта дағы тұрады көшеді. Россиядан келген ойларға бай болды да. Ассалам алейкум, ака. Бұл торпақшалар қаяқтан келді? Новосибирден келді. Бұлар емі bir paroda емес та бұлар, өз өздерге. Не paroda бұлар? Полусементал, полугильфор, да, шындай да бұлар. Қаншадан да отауыз, ака? Дәл сөйлеңем? 55'ten. 55'ten de otauыз, 55'ten şu. 55'ten var bu dağı? Aka. 55'ten koy beresiz mi? Çalыс ayttыңыз, жақын айттыңыз 55? Жақын айттыңыз ба? Өмірді айтып қойыңыз bu? Yok. Айтпайыз bu? Базарға келіп алсын, ha? Керек болса іздеп тауып алсын. Қанша штук бар? 24 штук бар, ha? 55'ten kemi var. Жануарчыда соңғы екен дауы. Ака, қанша яш екен бұл? 3 яш. Бұяқтан жерде тұрғанда точно көрілді. Өте соңғы екен дауы. Гилейіп тұрады. Көй, ойлардың ішінде ой. Мына өзін жөнөкөй ой, қанша бейік болдырады. Шunu тартайлыш. Ең бойы биік өз-өзін ой екен. Бойсын бұл бой. Чуть ли адам бойлы отырады. Ака, бұл қаншада отауыз, ака? 160 kemi var. 160 kemi var da otауыз, а? Бұл не парода бұл? Өз-өзіне ойлары бұл? Пародасын білбейбіз, а? Өте биік екенін білім тұрады, бірақ. Музоз еркек? Ұрғач, қанша еш аласың? 4-ші. Боз бұл кетсірек? Жаш бі? Аяқтан көрбейден мен. Жаш елек еғімна. Қаншаға кел өрбе қойдық, ака? 135. Sütü қанша бар? Шекерге қарап береді? Дадыл десе дадыл береді. 135-ке. Сұрау отап, сатқан жоқ болсын. Ең биік ұйшыл кен. Мұнақта дағы бір күші тұрады қомна. Өз-өзін ұйым на. Өз-өзін қашек ұйым на. Бұның бойын қарағылан. Шеп, бұның қаншада отауыз, шеп? 200. 200 кем орда отауыз, а? Кемі жақын бұ? Қаншайын саласы кен бұл ең, туыса? Білбейіз аны? Өзі тиіп атауы, боз бұ? Боз. Екі жүз кем ор болды. Сода олысыназдағы байқып көресіз. Так, еме, күштілерін тоқыт әлі еме. Өз-өздің қашек үйлерден де көрелі еме. Арзан. Ава ем, сөзіңізді бөліп қойдым, кешіресем. Қанша да отауыз өз-өздің үйді? 75. Қаншаға келді бербе қойдық? 75 де отауыз, 60-қа келді бербе қойдық. Өз-өзі, мұна жөнекей үйімді. Отқа күйбөз, суға чөкпөз. Тоғдан құлап кетпейді. Ұрғатшы, торпоғы. Бірінші тұңғы шақа ола? 75 деді, 60-қа келді бербе қойдық. Жөнекей малдарды изеп жүрсем, қайырлы күшіз шық болады қалдым анты. Жөнекейін тартайын десем. Қанша болып кетті ақа бұл? Бірінші тұңғы шоқ шет бұлар, а? Жаңы тұңғыш бұлар, а? Мүйіздің көрегі қарағыла. Жаш екені мүйізден көрініп тұрады, бірақ бойы ау өтіп кеттің ем. Ben bir hakem okuyunca. Мына бойы. Орта бойлы адамға ерінен тұрады. Мынаны өзінің ой тұрады. Ака, қаншада отауыз бұларды? 130-дан кем бар бағымын, ака? Боз азыр, а? Кешкі бе? Жақынғы? Апрельге барат? 130-дан да отауыз. Қайырден келді, ака бұлар? Қалмақыршынан. Өзіңізде жүрген болар бұлар, а? Келген, а?
Qanday ekan o'zi? Ayrimasi bizim mal menен. Siz bag'ib qarab ko'rdingizmi? Bakkan joqsa satuvchi akam. Nomerni aytib qo'yinglar, bormi nomer? Yo'q, ha, bozorga kelib topib olinglar. Nomerni aytmaymiz. 85 ming bo'ldi. Qanchani olasiz kana? Ikkinchi je uchinchi olasiz 85 ming bo'ldi. Urg'och turpoq bilan. O'zi buni kolonli mallardan ishtek bo'lsin. Qancha dodasan? Buni qo'yildi. Kuchtusidan biri. O'ta kuchtusidan ekan bu. 200 da o'tamiz. 170 ko'rgan jo'qmiz. Paroda alato. Buna biyikligini qara qilamiz. Semiz etdi. Muzosi erkek bilaka? Erkek turpoq men. Jelini qara, jelini. Qanchada o'tadi? 170 ning üstüne qo'shaverasiz. Bunday o'ltatdi aka, problema. Tolka qimmatlarini tartasin deb o'tadi-da, arzonlarini topmaydi. Siz aytingchi bunday, bo'lar dang-dangni ayting. Dangi 115, 105 ga berib berdim shuni. 105 ga bergan jo'qsiz? 6 litr suti var. Mana shunday elamda jo'nako'ylar ular, shunday bog' bo'ltibdi demişim bu. Uni 83 ga berib berdim. Balasi urg'och jamg'arma. Aka, desangiz yaxshimi hozir? Bu qanchacha olasiz aka? Bu ikkinchi, bu birinchi. Bu ikkinchi, bu birinchi. Bu 6 ish bo'lib qoldi. Qancha ko'rmadinglar, qaytalab qo'yinglar. Uni 105 ga berib berdim. 105 ko'rmadik. Balasi erkek. Erkek. Mana 105 ko'rmadik. Qanchaga berasiz? Tochkasi. 105 ga posta beraman. Kichkina qo'shta berib qo'ysa bo'ldi. Buni? Bu 83 berib o'tadi. Buni 85 ga beraman. 85 ga o'shanga ileshsa beramiz. Ileshsa beraman, xudo xolasa. Buni qurg'achi bolasi? Qurg'achi bolasi. Birinchi to'ng'ich. Suti var, жаңачма. Mana jo'nako'y. O'z-o'zim mollarim bolarini. Aka uchrashmayapti, tartaynaymi? Sotlar 120. Endi voy yo'pirishdi. Spokойся. Jelini balangma. Jelini qaraba, jelini. O jelini ana sasog'i torpoqning o'zidan zo'rg'a o'tadi. Aka, assalomu alaykum. Yaxshi olmaz bolasi. Yaxshi aka. Qancha bo'ldi aka bu? 105 ga so'radi-da, qarochi. 105 ga so'radi. Jangi to'ng'ich bu? Jangi to'ng'ich. Birinchi mana. Suti yaxshi. Bolasi erkek. Bolasi erkek. Bolasi algan odam maza qiladi. Bu birinchi bolasi shunday jelin bo'lsa, 2-3 to'g'anda o'ta yaxshi berib qo'yadi bular. Mana shunday bo'lgan. O'z-o'zini ularına. Bishkekning bozoridan Nuriy Baqib degan akalarim bor. Salom yo'q qo'y. Bishkekning bozoridan Nuriy Baqib akalarga salom. Sizga qancha oldi? 27-58 bo'ldi. Buni torpog'i 27 bo'ldi. Qurg'achi. 27 oldu bu torpaq. Elesi oldu 58. Balanı görün. 58. Paydasına veririz daha. No, dolga qimmatlar sen. Bozorni alganingni aytib qo'ysan, so'ramiz. Men 90 da o'tam negizchi. 90 da o'tasiz, ha? 82 ming so'm berib o'tam. 82 ming so'm berib o'tadi. Birinchi olasa? Erkek. Urg'och. 82 ming berib o'tadi. Aka shuni tartib olin meni. Birinchi olasi 82 ming deb o'tamiz. Berib o'tadi, sotmaydi o'z. Ne? Prostoy bağlar. Niyaqta qayerda kuchlilar turadi. Kuchlilarni tartmayla qo'yin desam. Qayerda kuchlilar turib qoldi. Ha, tartdim. Bayaqlar to'qol. O'sha bayaq qavom ekan. Aqpatada qavom. O'sha ularni aqir qisgan. Aqpata bozor qo'rg'onda o'sha qavom borlar, Aqpatadalar shu. O'sha nomerni boshaqda yozilgan. Ko'rib yozib olasizlar o'sha yoqdan. Qayra borib yurmayman ham. Allergiyasin qo'zdi. 162 mingga uy sotilib turadi. Shuni borib ko'rib kelaylik. 162 ming deydi. Sağ uy sotilib turadi. Novi ekan. O'sha uy
Ошол ушулуу экен мына. Жашуу экен, өтө бою бийик. Мына өзүн уйтурат мында. Мында бою турат мына. 60 кемі бар. 60 кем барды мына. Оштап калган бойын тегештирип алайын. 60 кем бар бунда. 60 кем бар анын. 162 миң. Yok, burası 162 ming. Erkek balası. 100 oldu na. Realimle alıngan bu amına. Balası erkek mi ne ka? Erkek. Jelinin karağlamına. 100 oldu. Kaçıncı olasken bu? Üçüncü olas. 100 ming oldu. Aka kaç olup gitti o? 19. 119 ming oldu o? Kaçıncı olasken bu? Jelinin karağlamına. Üçüncü olası. Erkek balası? Erkek balası. Erkek mi o? 10 günlük muzosu benim. 119 dedi. Kaçaka verdiniz ama? 124. Başına bir iş tartkan oy. 124 diyor. Grifford da attı öyle. Ne aldırmaya bak? 58'de 3 oldu. 1, 2, 3. 58'den oldu. Oldu. Betini çıkmadı da sumkada tolla pul çıkmadı da oldu. 58'den oldu. Boş. Şaklan ötüp edelim. Çişte ettin. Çişte durgan buka geldi kaskıla. Buka ozarı. Bir ayakta bir bukanın bağısını bilişi de okuyun. Buka ayakta, yeğisi ayakta. Ben sen silah aldım. Kaçırdı. Non qava? 60 euro tutuşun qabına. Tığın, tartqanға мүмкіншілік жоқ, 60. Bu anguslar kaçıda otağız bu? 180. 180 otağız ha? Şunu olgun. Polo angus bu. Taza angus bu, bilbeyiz anı. Чистокровный. Dokumentleri menen. 100 kaçıda otağız? 180. 180'den kemi var da azırak. Şunu olgun. Kaçadan gel vermeye koyduk? 140'tan sırağa. 140'tan sıra oldu da. Sen kaçadan vardın? 2 yaş oldu. 2 yaş, bu başta 3 yaş olup kaldı. 2 yaş olmay eken bunuz. Şimdi olgun anguslar. Bunu ala bağılbagan jönlü. Uruktuka. Var bu sire bana bir ama? Айтып қойыңдар. Урықтыққа шындай. Алауи сүт бағытындағы бұқа издегендерге 72 менен 60 39 71 бе? Ала. Бұл жемделбеген екен, ары қойды. Рабочий ойдан, короче. Рабочий ойдан тұқымға алам дегендер. Bu tukumsun mu yumurtkasın mı olup kaldır bu? Şimdi alakta bir daha sinir ekirdi. Kaça kaldınız bunu? 78 kaldı. 78 kaldınız ha? Oha 78 kaldı. Bunu ne kılasın bu? Tukumlu kahve bu? Bakavuz değil ki bakavuz. Daha dalşı bakası bunu. Ha. Ya bakavuz. Ben bundan tukum alatırken de unutmayayım ben. Bokka sok böyle o zaman. Oo. Suravuz. Hop, rahmat ama tinç bolun. Şiter at pazar qaraylı. At pazarda qarılaylı. Buyursa qoy pazarga kireriz. Anıqtamiz. Tinç bolla, bar bolla, bayağıla söyle sözler. Assalamu alaikum jigitler bar.